Što mi ti sad podažeš pitanje ili briši to što si sad snimila? Znači, asocijacija na 8. Simpatični sportaši. Glasno, jesu li svi glasni? Živahno. Banda Lajava. Originalnost. Tihi, vrlo tihi, jako miran razred. Povučeni, jako povučeni, ne dolaze do izražaja. Što više sramežljivi? Jako sramežljivi, iznimno. Karolina Valeta. Kako izgleda naš sat? Živo i kreativno. Svaki sat je poseban, zato što se nikad ne zna što se može desiti na tom satu. Znači ima sata kada su divni i krasni, a ima sata kad je ko da smo u kokošinju. Kako izgledaju naši satovi? Nikad. Po čemu ćete nas pamtiti? Po živahnosti. Po smijehu i po tome što ste u ovoj generaciji najglasniji razred. Ja bili jako vrbljivi. Ali jako dobri, ajde. Ja bila više dobro. Po pričljivosti i ometanju nastave. Po dobrim glasovima i muzikalnosti. Jako je teško zapamtiti takav razred jer imaš osjećaj da govoriš sam sa sobom. Po ruku pasaču. Ja se nadam da vas svih očekuje svjetla budućnost. A sad šta će vam donijeti vrijeme, to ovisi o vama i vašem trudu. Postoji li za nas bistra budućnost? Apsolutno da. I u to treba uvijek vjerovati. Budućnost možete još bolje napraviti vi. Bit ćete svi dobri sportaši, ovi koji su se bavili sportom, sigurno. I svi odlični učenici, pretpostavljam da ćete imati jako dobro sebe. I kako nam budućnost predviđate? Budete li učili, bit će super. Ne budete li, bit će problema. Kakvu nam budućnost prognozirate? Svijetlu i ružičastu. Kako nam budućnost predviđate? Budućnost koja možda najmanje ovisi o vama, a više o svemu drugome. Ja želim vam svu sreću. Sretno svima u školovanju i u životu. Kako bi Bendić rekao, bacite ih lavovima.